yathi webhuti wena wabona umuntu ethi ufuna ukuconfess yathi webhuti lo ngicela ukukhuluma ngathi mina ngase ngehlisa rate ngehlisa speed ngathi kwenze njani ndoda uyasana yini athi ayimputa ayangisana ngicela ukukhuluma iqiniso bhuti ngithunyiwe kuthiwa ngizokubulala hawu bathuka abantu mama hayibo ngithi kahleli sisanomoya athi webhuti ngithi ngithwile kufika ngizokubulala kodwa ayinethe bhuti ngafa ibhobo mfowethu lapho uyezwa ukuthi isibhobo sasimshaya ngaphansi kwesibele simshaya simnqumuya angizwa ukuthi ngithini njengoba ngisakutshela-ke mangixabana noSikhakhane ngahamba ngemoto kaSikhakhane i-Power of Love sigcina-ke singaboni ngasolinye noSikhakhane ngiyazi impilo yasetekisini ayisi ngoba sathi sakhuluma kanye noSikhakhane ayikwasho ukuthi ngeke sisazwana ngoba bengisemncane ngalesa sikhathi kodwa-ke nje sengiyezizwe bese ayikho into engingasakwazi ukuyenza futhi nawo bazi ukuthi ayikho into engingakwazi ukuyenza etekisini yabona ngoba kwesinye isikhathi beke ngihlangane nabo ezinye indawo uzokhuluma namadoda abona ukuthi ayile ndoda le manje sasuke zathi ukuphazamisana naye hayi cha ukuthi manje akuhlukane ngeindlela uma kuhlukana ke ngeindlela hambe ngani ngihambe ngemoto yaka Thelisi bengihamba ngemoto yaka Thelisi lapha nakusho ukuthi bengisuka eBhamshela ngiyothungathi ngisuka uthungathi ngiyastenda ngisukuthungathi ngiye eThekwini ngisuka eThekwini ngiye eMvudi naseVerulam zonke lezi zindawo engasothungathi zonke bengihambela sonke yabo le moto beyinemsebenzi eminingi ngikhumbula kahle kwakulesihlanu kwaphela inyanga futhi yabo hayi imoto yalayisha lapha nayo ilayishe-ke ngihamba nobani enye indoda yakomalume kahle nebhodi kahle akamdala kakhulu kunami kodwa ngokozala ungumkhulu sibizana nomnakwethu yabona sambe-ke naye kushuthi-ke lapha ngaphambili ngibathe ukuthi bengahlalisa imoto ngoba ngizogibela naye yabona hayi bathi ayiseyigcwele-ke imoto hayi ngifike-ke nangampela singene emotweni ngingene ngala trailing ahlale ngala ayi ngithi mangingena ngiqala into yokuqala ngayinothisa ngezwa kuluma inhlanga kwaluma inhlanga umzimba wonke umzimba wonke bese ngi-adjust isibuko futhi ukubuka bonke nabantu abala emotweni kwakukhona ijonge lahleli lapha ase-back seat kathi mayihloma ihlanga nesibuko laselibheka phansi kithi hayi ngihambe siyathi imoto mayizodlula la ngase-Fairbrace kaphinda futhi ngababuka ngaleso sikhathi ngizwa nebhandi leli kahle yaqina hayi nethi mina wemnakwethu siyabulawa-ke namhlanje thina yini ethi mina hayi khona into engayizi kunomuntu ongalungile nembodeni sikhuluma sesiyangundazela yabona siyangundazela sengithe ukuthi ufake iredi ukuthi nomuntu ozwayo engazi ukuthi kwenzakalani uyibona loo nto leyo hayi mnakwethu usho kanje manje sokwenza njani bathi mina hayi ake sihambe kodwa hayi Sambe sathi masahamba kudlule enye imoto shwe awu mami kugolo 6 mayidlula le moto bese ngigijima lesibukweni ufuna ukubona reaction yalo yamuntu mangidlula nemoto ukuthi uzokwenza njani yabo mayidlula le moto ayibuka ngikholwa ukuthi une interest kule moto athi mina kwethu siyabulawa athi shwandi athi mina kwethu ngeke sifike phambi kufanele kungakhophi ukwenzakalini ethi manje sokwenza njani ngoba phela manje ibhamu sasingasayiphathile ngoba vele kwakade kunokungezwana okukhona kwakuniphi manje wawuthi uhamba uthola ukuthi kune road block intitini uyayibona loo nto leyo so ibhamu sasingasayiphathi impela hayi athi manje sizokwenza njani ade asibonele ibandla lizosilinda noma isensosi ngoba mhlambe laba bantu angeke bafuna ukukhipha kusenomphakathi mhlambe bengakhipha masi sesila mhlambe koBhamshela mhlambe bazoplana ukuthi bazokhipha lapho asibonele ibandla lesihlangabeze ngithi mina asahambe mina kwethu ayisihambe sambe
sathi masifika estobhini kaMazibuko kwakukhona umfana owehla khona ba umfana kokwancanana wayesephelelwe yimoto sekufanele ihle lapha kaMazibuko ashone phansi kwasesigedleni kufanele ashone phansi la ephambela nyukele phezulu lesigedleni usaba uthisha lwemfana okwancanana hayi wathi mayesha bese ngibuka leli jongo leli uyabona nifuthi ukuthi nje kwakusafika nje la emkabini ngoba ubona nokugqokwa udayi winto usanqumela nje ukuthi agqoke uyabona wayegqoke i-pointer emnyama ufaka ivest wayesefaka amashini mhlamba ayi-4 ngoba nje bakubekezela yabo la ufaka uodo emnyama phansi kangamoni ukuthi uqhubeke hayi bese la bekhadona ngithi bangithi ngiyabe lapha nayi bheka into zami lapha na bangithi ngithi isikhwama ngishiye kanjani bese ngibhala angibona ukuthi uyajuluka manje lapho mina ukuthi uyajuluka manje uthukizana le moto engithe ihamba phambili ifike ihambe singayiboni kube ngathi yasilinda siphinde siyibone ngiyibona nje kahle kahle ukuthi yona ifuna ukujabhisa ukuthi le moto ihamba nathi uyabona hayi bese faka isandla la ngangifaka ihongo kasho kabili ngehongo kathi pepe ngiphize into zami manje ngizwe ukuthi mthini kadonsa isivinini khona into abathi isivinini angazi noma uyasazi yini kasho kabili ngibeza amadoda lapho ngithi awaphakameke manje amadoda engihamba nawo uyangizwa ukuthi ngithini awusuka amadoda ngakhumbula ikhehla amadoda elizana umama amadoda uqhumbu ezimba awu madoda xa ngikavinjelwa ngabamdlayo ushoba lenkunzi emnyama uzonda umanda wakho abantu bayizigi ngiqonsonyana umkhulu loyo ozala umama uyangizwa ukuthi ngithini kwakuyinsizwa ke le ngakhumbula yena ngathi mina hayi ufana bamayi ngeke hayi namhlanje ngathi hayi namhlanje ngathi ngibona ngambheka ngasembuka esibukweni ngambona ukuthi akasahlandisekile kahle hayi ngambona kumule ijakhethi athi phephe ngase ngathathi ngiphinde bapha abantu le motweni sebebonile abantu uyabona umuzwa uyabona nomngandela manje endlini uma singezwele ungakisona ukuthi uyawubona ukuthi akusapho akukhona okwenzakalayo abantu uma ngibabuka labunye basaba kodwa ukubuza futhi ukuthi bazothi kwenze njani ngaphinda ngasho ngihongo kathi pepe kadonsa isivinini kase ngikhiphe lokuzana idosha lami ngayibula ngalithi athi manje ngibula ngabula into zami ngashweza kabili kadosa lamzakhe sisihamba njalo ngamuthi la ngokuthi fresh so I tell you what hayi le ndoda le ngizwe ukuthi ngithini hayi yathi webhuti wena wabona umuntu ethi ufuna ukuconfess yathi webhuti lo ngicela ukukhuluma ngathi mina ngase ngehlisa rate ngehlisa speed ngathi kwenze njani ndoda uyasana yini athi ayamfuthi ayangisana ngicela ukukhuluma iqiniso futhi ungithunyiwe ukuthi ngizokubulala hawu bathunga abantu bamahayibo ngithi kahleli isanomoya athi webhuti ngithi ngithwile kufika ngizokubulala kodwa ayingeke futhi ngafa ibhobo mfowethu lapho uyezwa ukuthi isibhobo sasimshaya ngaphansi kwesibele simshaya simnqomoya angizwa ukuthi ngithini awu athi futhi ngicela uxolo futhi wathi mesibhungula isibhamu ngathi sengadinga kodwa ngoba abantu bethu uyadubula wasikhipha wesikhipha isibhamu khipha amagazini bese asimukezela wakhipha ithonasi yaphenyezela awubazilisa safika yana sibeka phakathi kwethu washo ukuthi hayi abese akhuluma nje yonke iqiniso futhi ukuthi hayi lamanye bandla libonayo kande siplana ukuthi mina sizothi masifika nje singakafika eBhamshela ngizocela ukwehla uzothi wena mawungihlisa bese ngikushaya mangiqeda ukushaya bese ngingena kule moto bese ngiyabaleka ngithi mina hawo adina ngidahike ufike egcikeleni ngithi laba hamba nawe ngithi okay ngizoqhubeka nomlando ke namhlanje
ngifuna ukuphila umlando khona nangelinye ilanga uyotshela abanye. Sathi masanga le moto futhi isisilindile. Kusho ukuthi ngicabanga ukuthi ngokuvumelana kwabo le ndoda lapho bekufanele yehle khona yayingasakwenzile ngoba kwase kune confusion ngoba le moto sayidlula. Masidlule le moto imile iqhawe sayishort ithi mayizovertake yathi mayi-overtake mayithi buyela ngala yogeda umgaqo fika isigqobo sagesi mayishayisa isigqobo sagesi sithi masasithi hawu imoto kwathi ngqozo kuqhuma umlilo khona lapho saqhumuka umlilo khona lapho kwayinqaba athi abantu hayibo asifuneleni hambe imlokozane ezibezime iphuthuma kwasha uthemo kwavutha amalanga ngithi mina isikhathi sesiyangishaya sibashini kanjalo ethi lo wehle cha sengihamba nawe wena uthi ntunye ubani hayi ibhobo azimnike thu shino cold ukhulu ke ngangimazi vele ube nomuzi lapha ngasesibhedlela eAptrisport eSuite ayisike seshisa abantu la elokozaneni bamshela maseshise bamshela kena bese singihlike ngithi mina kwethu asehle nayo le ndoda ayisehle nayo le ndoda masifika la before ufike esibhedlela kuneposi ngithi mina asibeke imoto la eposini seshe nginyawo wami mhlawumbe uqulu uma ibona le moto hamba ngokuyazi le moto ngoba yakaphithiliza imoto zaphithiliza zonke beyifana sibhalwe zonke la ngomuntu ukuthi xola mthakathi sona ngisazi ngithi uzoyibona le moto mhlambe bese baleka asikhomeni sihamba yena ngoba akalindele umuntu ohamba ngeenyawo athi hayi okay ayisameni ke sobathatha masifika ngisafica nomkakhe hayi awusanibona mama kunjani nawe siyaphila hayi cha ubaba lekhaya ubathi hayi ubaba lekhaya ubesachatha ubesachatha hayi sithi ukulinda bijana bamcheck ayaqhamuke seqhamuka naye wathi mayengena mayethi wathi uKaMpinkabi wabulokhuzana omkhulu wazobuka mina ngathi ngibona ukuthi umchabo owehla emlenze ngizwe ukuthi ngithi hawu umkakhe kusho ukuthi umkakhe ngesikhathi esebonisa ukuthi samabhiko wayiphetha lokhuzana amaqobile ngwane la nejuice ethi uzosinikeza mayambona indoda ichame lapho ukuthi isima sikho akukho kuhle ngambona i-trade dead la phansi kwaliphehle hawu ngathi ngibona kwayena uqulu lo etreka phansi qini khulu sesheke phansi ayamphumeka umkakhe hayi mina ngithi asambele mayimphuthu kulokhuzana ngibona ukuthi isikole sesiphumile lapha ngoba umkakhe ngathi umkakhe wayenawo basic ngoba waqala memcheck ipulse waqala wamchecka la wabuya wazuthi wabuya wathi waqhuma kakhulu ngesililo kade asambele koze beyisini manje ukuphuma makhelwane asiphume esambeni ayike sihambeke kanjalo ke